بەخێر بینە بۆ ڤیدیۆ کتێ لە چەناڵەکەم لە چەناڵی مەبە تا ئاسڵای خۆمە گۆڕم ناڵێم سلۆ هاوڕێ بەخێر بێنەوە ئەو لە زیاتی سلۆیە بەخێر بێنم بۆ ڤیدیۆ کتێ لە چەناڵەکەم بەزاها یاری پێ ناکرێت هاتیم بۆ زلم جێم نابێتەوە ئاواش اینجا ئەمڕۆ یاریکی زۆر 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 قرس دەکەین و تێستی مایکەکە و بزانم لە هەموو لایەکدەنگ وەردەگرێت پەرەوانە اینجا ژیاری getting over it یعنی زۆربەی یوتیوبەرەکان ئەیان کرد یوتیوبەری ئینگلیزی و عەرەبی و تورکی بەڵام قورسە لەلایە زینە لای من قورسە چونکە من هەموو یارێک ئەبڕم باشە من یەکەم شت من یەکەمم لەوەی کە یەکەم کەسم یاریەکان تاقی دەکەمەوە و یەکەمیشم لەوەی کە هەموو یاریەک بێکترکە بڕم بەڵێ ها ڤیدیۆ دوور درێژ نیە یەکترکە ئازام باش ئەو ڕۆژت زێت بۆ ئێستا زێت نابێتەوە 3 weeks later. Many months later. بابتینە ناو یاریەکەوە یەکسەر با تۆزێ مۆسقاکە voice over چیە شتانە ئەکستریم با کوالیتی بەرز بێ ها بزانە خەڵکی ئاوا یاریتان بۆەکە ئاوا بات بەس من ئاوا یاریتان بۆەکە وەچیە وڵات تێک چوو دەی من ئاوا بە یاریتان بۆ دەکەم ئاوا یاڵە لایکم کۆمپیوتەرەکەشم باش نییە بەس مهم ئەمە پەنجەم بەر نیو گەیم کەوتی کۆنتنی نووسرا یعنی یاریشم پێ نەکردە تازەتان بەزنە ئەوە نیو گەیم یاڵە سەلام عەلیکوم باشە ئەوە لەکوێ سەری دەرکرد بەس ئێستا هیچی نەکردووە ئەوە بڕۆم نەگەیشتم ئەجارە بۆست دەی ناگەمەوە بۆ دارە دەی ئەمامسە ناوەست There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, مۆسخا ڕۆمانسیەتیە or if you مۆسخا left your wallet ڕۆمانسیەتیە at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino, starting over is harder than starting up. If you're not كاكا بابرو يلا تي يا ولا يا الله والله يزخموه دي لا ولا دي قيشم دي وسوسه لا وسيري تشكي لا دي نكو دي همان شوين يا ولا قبري بو ده دي نا قاطع لقل من عمك دي ايه انزا اوي يا يا بتسيبكم ناس يتسروا بخوا ناس يتسروا لا قبري يجاريني هنا ادخل باكم فرمنا اوكو توزي خوي نابي ونقوم بيه ولا منزلك يا ايه يس وردي ها طاف يرمو من زمان هذا ياري انا في الشيء ليمن دي طريق مكرو طريق مكرو دي لقال كده لم ياري كان في الشيء صبره كاكو ياري انا في الشيء يعني دي اخوي يعني دي اخوي خيري ياري انا
Yeah, boy. لا خص واه ورا ده يس نعم في شيء يا انا اخوي يعني انا زوز بسيط اللي من Alright, thanks for coming with me on this trip. كل بيتك بموسيقى بالرومانسي اللي زومني اخوهم. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. الله يقف نبري بيبدرو دورة يا دي اها توزع فيربوم بسيطة أنا اها. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And they're often too rough and unfriendly. بخوي فريدا بو باش ما تيك لنا منزله تواني سري كل منزله دربينيتن باخوشي دربينه واه قورتري ياري Yeah. دي نا عقل تنا وش باشا كاكد خليك يبرم خصم بومكا. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself, and forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. دي اوكو بتسيا كليرة ها اما مشي لسه الشاخو داخل جواني كردو نا او خطر اخر او شان خطر بو من باسك يشتان. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. No. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. برقوز القرد بيم رامي بيره. Nah. Oof, sorry about that. بلا برای تین کدای ویدیو که هفته ماسیم برده ایزنی بایلی گوشکا باب الرين تو مرونا من ارو مسخای رومانس من با پیکی سبر رومانسی جواب تیمو دای نبی هذا فاي بوس بنرمي نرماني جانم نه جاني استراز دنسون جي confirmed. Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. Yeah. No. What's here? No. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pasha biedek behet you. خليك خون بويتم تو بدور من سرتويا ويقساك. نا ايه
دي ايه وچێکم یەک دوو باشنایی بۆ بکەین سێ نا دوو سێ اینجا چوار پێنج 666 ویعلا The obstacles in sexy high باشە زانیم کاکە and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just دەی قسەی کردو من کەوتمە خوارەوە دەی ناگەم نا ماستا دي دي دانیشە هەڵنیشەوە اینجا بژ خۆم when you're building a video game world, you're building ideas. And that can be like No! Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. the soul would have no rainbow had the eyes no tears.